mu kiganiro cy'ubushize twababwiye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran biri kwiyunga byashyizeho ndetse n'igihe cy'agahenge kugira ngo habeho agahenge intambara yari bashyamiranyije ibi ihoshejemo gakeya nibura isi ihumeke. Abantu benshi rero bumvishe ibi ngibi byose bigezweho barishima cyane, baravuga bati ni intambwe nziza itewe haba ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku ruhande rwa Iran gutanga agahenge ngo isi yongere ihumeke, yongere ituze, wenda ibicuruzwa byagira gutya bikongera bigasubira mu buryo, bikongera bikamanukamo nibura gakeya kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza. Ndikumva nubundi iki kiganiro nitwe twakibakoreye, ariko reka tukomeze tugikomeze. Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba iki Iran? Iran se yo iri gusaba iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Tugiye kureba ingingo 10 zikomeye ziri kuganirwaho kugira ngo iyi ntambara ibe yarangira burundu, iki gihugu cyizere ibi n'ikindi gihugu cyizere ibi ngibi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibyo ziri gusaba, hari ibyo zashyize ku meza y'ibiganiro kugira ngo Iran ikunde ireke imirwano, ndetse na Iran hari ibyo yashyize ku meza y'ibiganiro kugira ngo ibi ngibi bikomeze gukunda. Nubwo twababwiye ngo nagahenge k'ibyumweru bigera kuri 2 nyuma y'imisi igera kuri 40 iyi ntambara yari imaze irwanwa, ariko aka gahenge kakaba kari bumare ibyumweru 2 byonyine, ntabwo ari igihe kinini, ni imisi 14. Ubwo uhereye aka kanya ukagera ku itariki zingahe? Turi ku itariki 7 8 ku itariki 14 imisi 7 zabirangiye, ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 ya misi birangiye, intambara yongera isubukurwe niba ibituvuze bizaba bitarumvikanwaho neza. Izi mande zose zagaragaje guhangana mu bice bigiye bitandukanye, kandi rwose buri rwose mu kigero cyarwo bihagazeho uko byagenda kose, nawe twabigayira nta nuwo twabivebera, kuko yaba Iran ku ruhande rwayo yakoze ibyo yasabwaga kuba yakora kugira ngo idefending igihugu cyabo, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange cyakoze ibishoboka byose kugira ngo kibashe guhangana na Iran mu gihugu cyabo babasanze iwabo. Iran rero mu byo yahise ishyiramo cyane no guhita idefendinga cyangwa se ikavuga ngo uyu muyoboro wa Hormuz nta gicuruzwa na kimwe kigomba kuba cyanyuramo kugira ngo natwe duhime isi, ndetse babone yuko iyi ntambara atari twe twenyine ifiteho uruhare cyangwa atari twe twenyine iri guhombya, ahubwo n'isi yose iri kwihombya. Ibyo ngibyo rero biri mu byo Iran nayo yashyizeho, ivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu biyishyigikiye byose bigomba kwishyura igiciro cy'ibyononwe kugira ngo bikomeze kugenda neza. Reka tugende rero akantu ku kandi tubabwira izo ngingo 10. Ingingo ya mbere rero yatanzwe na Iran yavuze yuko yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel ngo bagomba guhagarika ibitero haba muri Yemen, Liban ndetse na Iraq, naho ibitero byavagayo bijya gutera Iran bigahagarara, Amerika ikaba yahagarika gukoresha Iraq. No kuvuga ngo Iran ikarekera gutera Iraq, nanone abanyamerika bakarekera gutera Iran bavuye hehe? Muri Iraq. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, abanya-Israel cyangwa abayahudi bakareka gukomeza gutera Liban, gukomeza gutera Liban. Urabizi yuko Liban bamaze iminsi cyane barwana n'abatalibani n'iki byose bizunguruka, ngo rero ibyo ngibyo bigomba guhita bihagarara. Ibyo ngibyo byavuzwe na Iran. Ikindi urabizi ko Yemen habayo inyeshyamba zitwa Houthis. Abo ngabo rero bahora barwana n'Ubwongereza n'Ubufaransa, bashimusa amanto n'iki byose, nabo bigahita bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'Abongereza ndetse n'abanya-Israel bakunda gutera muri Yemen. Rero ngo ibyo bitero bigomba guhita bihagarara vuba na bwangu kugira ngo iyi ntambara bemeranye kuba yahagarika. Kabiri,
guhagarika burundu kandi byihuse mu gihe cy'agahenge intambara kuri Iran ho ni uguhita ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bihagarikwa kuba byajya hehe muri Iran. Ubwo ariko ni vice versa, ibijya muri Iran bihagarara n'ibyavuga muri Iran bijya mu bindi bihugu bita bihagarara. Iyo ngiyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu ngo nukureka intambara zose ziri mu kigobe, ubundi muri icyo kigobe cy'Abarabu intambara zose zigahita zicecekera icyarimwe. Ubwo nibavuga ikigobe wumve n'ubundi burasirazuba bwose bwo hagati, ubwo ni za Israel, ni za Iran, ni za Libani, ni za Yemen n'ubundi za Qatar, ni kiriya kigobe n'ubundi intambara zirimo rero zigomba guhita zihagarika. Urabizi yuko hariyo intambara nyinshi cyane, ntabwo ari iriya ya Iran yonyine iriyo, ni intambara nyinshi cyane ziriyo rwose, aho hari inyeshyamba ziba ziri kwitoza ngo zitazatera abangaba, izi zikaba zitoza ngo zizatere bariya, ugasanga ni nyine ni ibintu by'imvururu biri aho ngaho. Ingingo ya kane ni ukongera gufungura umuhora wa Hormuz, ugafungurwa ubundi amato akongera agacamo maze ibicuruzwa bikongera bigasubira hasi. Gatanu ni ugushyiraho amategeko ndetse n'amabwiriza bishimangira umutekano n'ubwisanzure bw'ingendo zo mu mazi no mu kigobe cy'amazi ya Hormuz cyangwa se no mu muhora wa Hormuz. Ni ukuvuga ngo hariya muri kiriya kigobe habamo inyanja nyinshi, urabona ni nk'ihuriro ry'ubucuruzi, ubundi bava muri Afurika bakomeza muri Aziya bajya mu Burayi n'ibintu byinshi cyane. Rero hakunze kubamo ubujura, ba rushimusi, ba poachers, ba rushimusi kabisa bagashimuta amato. Rero ngo hagomba kubaho amategeko mashyashya ndetse n'amabwiriza kugira ngo ibyo byose bibe byahagarara, ubundi ibintu bikomeze kugenda biba mu mutekano. Ingingo ya gatandatu rero ni ukwishyura indishyi y'akababaro ndetse no gusana ibyangijwe mu gihugu cya Iran. Urabizi ko yarasenyaguritse pe, abantu bo wenda ntibabazura, ariko niba hari inyubako zasenywe zongere zubakwe, niba hari amavuriro yasenywe yongere yubakwe, niba hari amashuri yasenywe byongere byubakwe. Ibyo byose rero Iran yabishyize ku meza y'ibiganiro kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibe zabasha kwishyura ibingibi. Karindwi, kwiyemeza gukuraho ibihano byari byarafatiwe Iran, kuko Iran yafatiwe ibihano kuva kera rwose, ari nayo mpamvu Iran yakomeje gutindahara, ikomeza kugenda ikeneshwa, iranakena koko bitewe nuko yafatiwe ibihano byinshi cyane. Rero ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inshuti zabo no gukuraho ibihano byihuse ku gihugu cya Iran kugira ngo gikomeze kugenda gisavayivinga neza. 8, kurekura umutungo ndetse n'amafaranga bya Iran byafatiriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose ni ingingo zikiganirwaho, wenda kuko bihaye agahenge nibi ngibi bishobora kuzagerwaho bakaganira bakagira aho bahuriza, ubundi ibintu bigakomeza kugenda bigenda neza. 9, Iran rero yiyemeje guheba cyangwa se kureka yakiyemeza kureka gutunga intwaro kirimbuzi kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zibe zabasha nibura kumva iby'ibyo byabo, kandi ngo bagafungura ibintu byose bikagenzurwa na international. No kuvuga ngo ibi abantu bakora mu rwego ruri international rushinzwe ibintu bya nucleaire bakagira muri Iran bakagenzura neza niba koko izo ngufu zitari gukorwa cyangwa se ibisasu kirimbuzi bitari gukorwa. Rero ngo naho ngaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeza kuganira, kandi aka gahenge kagomba guca mu biri byose, kakubahirizwa n'impande zose kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ni ukuvuga ngo uko batanze agahenge bigomba kubahirizwa 100%, nta bwato bubujijwe kugenda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitongera gutegura ibitero, ariko ibi byose nibiri kuvugwa nta na kimwe kirajya mu bikorwa. Ariko aho bigejeje uno munsi, kuko ibi byose byasohotse ninjoro, ntabwo nta numwe turumva yabombinze undi. Rero byumvikane yuko ibintu bikira amahoro kandi biza gukomeza ari amahoro.
komeza ukurikire, tuzagenda tugusobanura akantu ku kandi ku buryo ugenda ubyumva kandi unabisobanukirwa, ibintu byose bijye bigenda neza. Ugire ibihe byiza.